community jong kami ka school na nam ang hajar khat saw bar hadu minta data history jong school ka lang kumni nung ayu ublay alam ya kami ka school lang ba kini ki postan kali ki snam panpau ya ka jing snu buram ya baro kinong tray ba kinong bat kam ki bala pentulon ya ki kam ka school na do ka basdang ya ka school hadu minta tumpang ki bala sedang ya kani ka school hapreng ki jing ki bobon bagilaya syam hoot ka jing snu buram ka longro ya baro kinong hikai ki bala sedang ya ka school wat hapreng ki jing siu ka baret nrai ki la penpongo ya lade ya ka jing khat bantre ya ka mission man tentang pensta ya ki pun jami ba kumju ya ki badang hikai hadu minta Nimya ang kladro ya ke jingjing so nang siam upat lang jong ka rilangam presbytery kibala long hasanda jong ka ne ka kam ka kra kila kasyan na ka bormet at bor pisa ka jingjing sing samla rilangam presbytery ka basaw kibala long ka balang presbyterian rungko haki tarik ba atun riu hadu at January hausnam hat kandai spa kandai penriu lengba ka jingra kam ka youth leadership training school YLTS committee menta la tet yaka YLTS kum ka youth conference committee kabala terwa sa presbytery bakan don no ka English school hapo jong ka presbytery hadir ka jinya trend lapha yaka ni ka kam sa ka Christian education committee bansnai ka detailed plan baban report ya kan sa standing committee menta ka balaktet kum ka executive committee ha ka dorbar balang jong ka jingasang samna relangam presbytery ka basan ka balalong ka balang presbyterian langdongdai ha kitarik up way hadu up lai jong January jong usnam ka tandai spa lai pinyo da ka way ka jingmun larai ban plino ya kan ka school hapo Mountain Coast district bat ban plino do ka snam ka tandai spa lai pra layak buat ba ai keteng ya kan ke school ha ka kerteng pastor late Reverend S Wellington ka kerteng kanlong Reverend S Wellington Memorial English School Mountain Coast la pendek ya kan ke jingmu sha ki ba hayeng jong pastor S Wellington ha ka standing committee balalong ha ka 3 September jong usnam khat khandai spa khandai pinyo la yo pediang ya ka shichi na ki ba hayeng jong late Reverend S Wellington baki la ay ka jingman jur halor ka tay ka teng jong ka tay ka school kum balabo ka jingya seng samla presbytery ha ka tay ka por kum kala ban panmi isa ban Christian ya kani ka project ka jingya seng samla presbytery ka dan ka jinglum donation kum ne harum number 8 na ki dukhat ka education committee ka balong sanpo tungka shibnai kabi na ki para banget samla jong ka presbytery khem da bu do bat las dang mandom na du nai ma chu usnam khandai spa khandai punyo kala don ka jinya rabran ha ka te ka por na ka rilangam presbytery ka balong sam hajar usnam bat na ka jingka sin kan thai rilangam presbytery live spa tungka shibnai ha ka executive committee ka balong ha ka art rek banai ban riu hajar riu layo ya ka jingtum tip na ka rilangam presbytery ba kalarai ban punput no ban ai gram sa kanila school number 3 kadon ro ka budget sa baro ki jingateng district na banta kanila school lalung ro ya ki tuition fee kumne ha ka basdang nursery nriu po tengka shibnai kindergarten 1 prapo tengka shibnai kindergarten 2 prapo tengka shibnai habasdang kaladon kecinya put kan punung hikai shwa kan lainut kata bagi head teacher haka jinsio ka bakhat sang spa shibnai bagi assistant teacher haka jinsio ka ba shi hajar shibnai lathiat ya ka khando jong ikong job timai siem na nong penden ka khando ka basna labor quota da ka Bharat Factory Limited Company Minshwa Baladap gantung mau haka khat nyu 3 September jong usnam khat khandai spa khandai kra bat la siu dap ka pisa bala pensom do nyu kusan haja tengka haka jinya seng samla rilangam presbytery ka ba hinrio ka bala long haka balang presbyterian nong prong ha kita de ba a hulai hadu a kusan January jong usnam khat khandai spa khandai kra la pendu no ya ka English school
But labu kay Reverend S. Wellington Memorial School, Mountain Good. Nunray, Devan Hikay that English medium. Luckily, ya kata ke school haka support rek February jung sedang hadun dari sepak dari kerang. But luckily shua tang live class kata nursery kindergarten but class 1. I headmaster banungkong ite I professor B.K. Shamkliang mentai Reverend Dr. B.K. Shamkliang. Haka kat akhir atas apujak layo ya ke opening commission na kebentar ke LP section. Lapenlong school support hadisi government LP school kabadan hapok kabalang Presbyterian Mountain Good. Nangta kadobar hall jong kesinong Mountain Good tat hado bandayo yala kajong ke building. Haka jinrake haka senam hajar labu ya umau nongrim jong ke school kata haka apunyo 3 January jong senam hajar. Dahil haka jenis yang samla dengan Presbytery Kashipo kabalang kabalang Presbyterian langlong rai hati kabik apa akusan hadu apunyo January jong senam hajar layakut dan plino ya ke apo primary section but sedang shua na ke class 5 but luckily ya ke nadu class 6 hajar lai layo ya ke opening commission na kebentar ke UP section haka shidrik levelai jong hajar sana. Haka katnyo turik February hajar shipo lakan tiyo sa secondary section haka aku August jong hajar katnyo layo ya no objection certificate na ke office jong ke DS unong tan banten tiyo sa secondary school but haka aku December hajar katnyo layo ya ke regular opening commission. Hinong hikay ke banungkong jong ke school ilong kumni Nipong Professor B.K. Shamkliang maat kong siudor kedingan balay kong idekha. Bat ibasau ilong ilit kong skulenda karlendo. Ikna school ibanung kong jong kaneka school ilong kumni harum. Kelas nursery. Banung kong nagkulit kata kanda ang nambosyo.